สบายดีหมู่เพื่อนหมดทุกคน มื้อนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับอายุในภาษาเวียด Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ được học về tuổi tác trong tiếng Việt. Khi nói về tuổi, chúng ta sẽ có một số nội dung như sau. เมื่อเว้าเมื่ออายุพวกเราจะมีบางเนื้อในคือดังลงนี้ hỏi đáp về tuổi tác ถามตอบเกี่ยวกับอายุ hỏi đáp về ngày sinh nhật ถามตอบเกี่ยวกับวันเกิด so sánh nhận xét tuổi สมเทียบออกคำเห็นเกี่ยวกับอายุ cách từ chối khi không muốn trả lời วิธีปฏิเสธเมื่อบ่อยากตอบอายุ hỏi đáp về tuổi tác ถามตอบเกี่ยวกับอายุ bạn bao nhiêu tuổi เจ้าอายุจักปี hoặc là mình hỏi bạn mấy tuổi เจ้าอายุจักปี tôi 24 tuổi hoặc tôi 24 tuổi ข้อยอายุ24 ปี 24 hoặc 24 các bạn xem lại bài số điểm từ 20 trở lên thì số 4 có thể đọc là tứ. Có một số nơi thì người ta bắt buộc không dùng từ 4, phải dùng từ 24, 34, đó là phía Bắc ha. Còn nói chung đại đa số người ta vẫn dùng 24/54. Các bạn xem lại trong bài số điểm. Năm nay cháu mấy tuổi? ปีนี้หลานอายุจักปี năm nay cháu 6 tuổi ปีนี้หลานอายุ6 ปี hoặc là หรือว่าบางเทื่อเขาสิถามแบบใหม่ hoặc là có thể có khi người ta sẽ hỏi cách khác. Ví dụ năm nay cháu lên mấy? ปีนี้หลานอายุจักปี năm nay cháu lên 6 ปีนี้หลานอายุ6 ปี Khi hỏi tuổi người lớn, người ta thường dùng bao nhiêu hoặc có khi thêm mà bên tiếng Lào không dịch. เมื่อถามอายุผู้ใหญ่เพิ่นมักใช้คำว่า bao nhiêu หรือบางเทื่อเติมใส่แต่ในภาษาลาวบ่ได้แปล Ví dụ ตัวอย่าง Năm nay anh bao nhiêu tuổi? ปีนี้อ้ายอายุจักปี หรือว่า Năm nay ông bà bao nhiêu tuổi ạ? ปีนี้ท่านนางอายุจักปี Mẹ bạn bao nhiêu tuổi? แม่เจ้าอายุจักปี Mẹ tôi 45 tuổi แม่ข้อยอายุ45 ปี Các bạn Việt Nam chú ý khi hỏi tuổi thì bên tiếng Việt mình chỉ có ghi chữ tuổi, nhưng bên tiếng Lào thì phải có chữ añu ở trước, con số và pi ở sau. Các bạn nên lưu ý điều này. Tuổi thì đúng là pi nhưng mà thường người ta sẽ có thêm chữ añu ở trước. Còn lưu ý lại trong cách hỏi và cách trả lời về tuổi tác. Các bạn nhớ là một là mấy hoặc bao nhiêu thì có thể dùng cho trẻ con hoặc người nhỏ tuổi. Nhưng khi hỏi tuổi người lớn thì người ta thường dùng bao nhiêu hoặc có thi thêm
mà bên tầng Lào không dịch. Thứ hai là về con số 24, 34 thì có thể đọc là 24, 34. Các bạn xem lại bên số đếm. พื่อนๆเบิ่งคืนเกี่ยวกับขอสังเกตเมื่อถามอายุผู้ใหญ่เพิ่นมักใช้คำว่าเบายิวหรือบางเทื่อเติมอาแต่ในภาษาลาวบ่ได้แปลส่วนตัวเลข24 34 44ในภาษาเวียดเพิ่นได้อ่านเป็น2แบบ24hoặc 24คำว่าไหมส่วนหลายมักใช้ให้เด็กน้อยหรือว่าผู้น้อยกว่าเราต่อไปเราจะเรียนถามตอบเกี่ยวกับวันเกิด Tiếp theo, chúng ta sẽ học về hỏi đáp về ngày sinh nhật. Mình sẽ có cách hỏi như sau. เราจะมีการถามคือดังลงนี้บ้านสิ้นวาวน้ำนาวเจ้าเกิดปีใด Tôi sinh năm 1964 ข้อยเกิดปี 1964 sinh nhật của bạn là khi nào วันเกิดของเจ้าแม่นยามใด sinh nhật của mình là ngày 20 tháng 11 วันเกิดของข้อยแม่นวันที่20 เดือน 11 các bạn Việt Nam lưu ý khi nói đến sinh nhật thì bên tiếng Lào làวันเกิด nhưng hiện nay người ta thường dùng văn khải văn កើតmà dịch ra tiếng Việt là ngày tựa như ngày sinh. Và thứ hai á, là về tháng của Lào thì cũng như tháng của Việt là đưa chữ tháng là ดือน vào con số là đủ. Nhưng có một khác biệt nữa là bên tiếng Lào có danh từ riêng về tháng, mình sẽ được học sau. Cho nên câu dịch sinh nhật của mình là ngày 20 tháng 11 วันคล้ายวันเกิดของข้อยแม่นวันที่20 เดือนพฤศจิก hoặc là mình sẽ đọc là วันคล้ายวันเกิดของข้อยแม่นวันที่20 เดือน 11 วันที่20 เดือน 11 นี่ก็เป็นวันครูสากลของเวียดนามเนาะส่วนวันที่7 เดือน 10 หรือว่า7 ตุลาแม่นวันครูของลาวSo sánh nhận xét tuổi สมเทียบออกคำเห็นเกี่ยวกับอายุ Vợ tôi kém tôi 2 tuổi เมียข้อยเสียข้อย2 ปีหรือว่าเมียข้อยรุดข้อย2 ปี Cô ấy lớn hơn tôi 3 tuổi เลาใหญ่กว่าข้อย3 ปีหรือว่าสาวนั่นใหญ่กว่าข้อย3 ปี Anh ấy trông già trước tuổi เราเบิ่งแก่ก่อนอายุ Anh ấy trông trẻ hơn tuổi เราเบิ่งอ่อนกว่าอายุ Khi so sánh hơn kém thì chúng ta sẽ có những từ cặp từ trái nghĩa mà mình sẽ được học sau giống như già, trẻ, trai, gái, vân vân. เมื่อสมเทียบรุดลื่นเราจะมีคำกงกันขามเป็นครูเนาะคืออ่อนแก่หนุ่มเฒ่าแต่ยาเนาะมื้อหน้าเราจะได้เรียนบทเรียนเกี่ยวกับคำกงกันขามtừ trái nghĩa già trẻ gái trai lớn nhỏ trỏng chật béo gầy ốm mập xấu đẹp vân vân cách từ chối khi không muốn trả lời tuổi วิธีปฏิเสธเมื่อบ่อยากตอบอายุ Tôi không muốn trả lời tuổi
ข้อยบ่อยากตอบอายุคำตอบแบบนี้มันอยากแรงโพดเนาะmình trả lời như vậy thì hơi 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 nặng, có thể mình có cách trả lời nửa đùa nửa thật. เราอาจจะมีวิธีตอบครึ่งหยอกครึ่งเล่นคือ trong tôi giống bao nhiêu tuổi เบิ่งข้อยคืออายุจักปีหรือว่าเบิ่งข้อยส่ำอายุจักปี hãy thử đoán xem tôi bao nhiêu tuổi จงลองเดาเบิ่งว่าข้อยอายุจักปีทั้งหมดนั่นแม่นการถามตอบเกี่ยวกับอายุซึ่งเรามีเนื้อในพื้นฐาน4อย่างคือ hỏi đáp về tuổi tác ถามตอบเกี่ยวกับอายุ hỏi đáp về ngày sinh nhật ถามตอบเกี่ยวกับวันเกิด so sánh nhận xét tuổi สมเทียบออกความเห็นเกี่ยวกับอายุ cách từ chối khi không muốn trả lời tuổi วิธีปฏิเสธเมื่อบ่อยากตอบอายุ Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh chúng tôi. Nếu các bạn chưa nhấn đăng ký thì hãy nhấn đăng ký để tiếp tục được nhận video free từ chúng tôi. ขอบใจทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมชม channel ของพวกเราถ้าท่านยังบ่ได้กดปุ่ม Subscribe ก็ขอให้ท่านกดเพื่อจะได้รับวิดีโอฟรีจากพวกเราถ้าท่านเห็นว่าบทวิดีโอมีประโยชน์และมีความหมายก็จงกดไลค์กดแชร์เพื่อให้หลายๆคนได้เรียนรู้แล้วก็เพื่อให้ช่องหรือ channel ของเราได้พัฒนาต่อไปขอขอบใจทุกท่าน Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin cảm ơn, khó khóc chay.